Үһө күнүнен саха серин народтарын музыкатын ана фольклорун түмелигер андай дутагы ого көмүскелин күнүнен онна өрүң тунак ыһыгы көрсө тыгын добун ыһыга ден Василий Семенович Яковлев далан тыгын дархан араманынан айыллыбыт кукулалар выставкалары арылдынна. Онна бияка бүгүн кукулаң арачылардан билдестере Алексеева Маргарита Васильевна келен турар. Маргарита Васильевна бахасы бияка кепсәнәре хадда бу үчүгәй бай бырык хагаламыдай касыллактан. Дробаларым биге бу далан романыттан тыгын дархан ден добун ыһыгын сюжетынан оңор буппут кукуланнан онна тыгычы тогус iki тыгынча она сылаха яна Викторовна Игнатьева Семяха туга директора көгөләһинен Парфенова Каролина Петровнага бу маны оңорун көрө кытту ден бияка ыйтык бербит. Ана Каролина Петровна бегени муннян звоннахан кыргыттар бихиманы кыйяк бытту ден вопрос турбута. Бастан ута тон халлы быппыт. Бу улахан роман бу манны келбеге ылыңдан оңорон бу былыргы жоннору оңорон тахарар ден ырахан эте. Онтон туак кличик бебит группалахпыт. Бу манна отой тугудаганы түрүт бейлери постоянно оңор бут жоннор болбакка жека хайкалара эбелери же олар ачы жоннор сөбүлехеннер сөбүлеңнерин береннер үрбөй соройонтан улустартан хакахирин улустарыттан кыттыхабыттен хөбүлеңнерин ыппыттары. Жаны болан бейбит маннык биддекихини көрөн билсибеппит, ол WhatsApp нөңө аттарынар билебит. Онтон эттибит манныктен соруктурда. Жадалан кинигетин булагат, онна ылаңыт она агагат. Онтон аган баран бу ханнык тугу оңоробутуйден. Онтон бир хүбеннен бүтүннү бары түмсәммит ыһыга оңорокка ден болла. Бу араксы биремете, бу хамай хакага хамай туктак тыңаһыннак кемнерете ден. Инегенен далан тугунан романынан тыгын ыһык ыспытын тугунан онна ол бремяга сакалар кытта араксыгытын билетин көрдөр бүппүт. Аячы бу кукланы оңрун тахарачы бейтин ис санатыгер генетическая памяттен болу араха, если научилетер боллаха. Бейлере ким кайдах ол романы ахпыттарыттан, кайдах жоннорун, геройдарын сүрүннен оюлан бейлер көрбүттеринен оңорбуттары манна бирде эскиз берилибетага просто батчакай улахан болуктак түрдөн 5 түрдөн 2 чөчелер ототагыста регенден гыталабыппыт. Онна төбөтүн размера хетте алтаңар оны хетте сантиметрден эте. Ол бар эскизпит. Саха урут былыр-былыргаттан эркиге орола бастыкындан хыджар. Же арыңычта же карыстабыла кини бас көскеһи быһытынан олиһин биһиге сүрүннән образтар бытын бартын эр жоннор таламы бу бия камандык жоннор олорун аспыттары ден тема ден тахар хатабыппыт. Онна багат түбүтүнүн колу бир эркиһи берүт бастыкынан хыджактакпы ден. Вот кас бирди таңаһын материалын тоха киреннер музейдернен яны жаннар үйрәппиттәре тох партаңыстар битин үтә диннәх отой тириттен тегилден тораллар. Онна исторический раскопкалардан булулу таңыстарынан ите невеста таңаһын бартын онун тикпиттере ихнәгә тугар таңагар тие о тиритин эңен онна майгыннатан хим бир ухун улганбай тирилер болбакка оны көрдө таңаһын таңаннарагыныгар наха ухун үлелер бар биттәре. Бу сорактар этеллеринен кийинен геройдеринен робуна теңге этебистеңди оңрун тахар биттер диллер оннук болбатак бихени отой романтан оңголлубута ол кийинен көрөлүгө тебит онна таңастары исторический музейдерге хиджаммыт өреппиппит историясы ханна жоннортон ыйталаспыппыт сүбе ама болбуттары. Василий Семенович Яковлев далан саха народный сурьячыта история чутала. Платон Алексеевич Айнунской государственной премия лауреата, Догордогу орден кавалера, Саха Республикатын Духовнахын академиятын академика. Тыгын дархан араман тыгынчы 993 сыллаqa бечәкке тақсыбыта.
Бу арамаңа саха сиригер нучалар кәлияқтарын ининағы саха олого көрдірілер. Манна саха народа сайдан испит соолуттан уларыян атын қайысқанын барыын иннине қайда олар бұтын уусуран тылынан сыруюга бастығы халонунан болар. Бу роман саха сирин арас муннуктарыттан хүрбе үс кукулан араатчылары түмпіті. Кенилер бир сүбенен бу романтан тыгын ыспытыгын жөһүген кукулан үңі отчотоғы саха жонун сергетин аянда харбыттара. Бу бара ек салаятчыта Парфенова Каролина Петровна болар. Тыгын дабын ыһыға ден быстапкаға кәлән сылжын ден ыңырабыт, беһиги барбыт Киров олуса отут биригер үһүс этәскә.